Mantap. Tim, Gaskeun. tim sagar ya datang ya. Mancing dong biar hitam. Nah, seperti biasa anak kodana tah. Gaskeun. Udah mancing gaskeun. Ayo bos, kita mancing lagi nih, mancing. Tali mancingan. Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi, lur, mancing lagi. Kali ini saya mencoba spot biasa, karet kuning. Saya mancing berdua, ditemenin nih sama teman. Kang Ikeu, hehehe, Kang Ikeu. Mencoba nginep nih di kolam ini nih, mudah-mudahan ya ada hasilnya. Terus serangannya juga terus ada ya sampai malam, mudah-mudahan. Lagi nunggu rakit nih, mau ditukerin rakitnya soalnya dipakai berdua. Nonggeng lur, nonggeng. Beban meureun awak. Curan baru. Semoga amis. Langsung ada bos, 3 meter bos, langsung bos. Harus turun koja ya mah bos. Ada serangan kita. Baru turun 1 joran bos. Mantap bos. Penglaris lumayan. Hanyir bos. Ikan gacor. Gacor bosku. Kalau kudu dibingung. Bener. Maknyos. 1 meter Mepet. Ya.
Langit. Udah kecil. Ini malam itu ya. Pecat rekam kami. Tenagaan lauk segede kieu jujur teh. Nah, Karaos. karaos. Pada nyawian. Beli lecet. Pada nyawian. Kayak 2 tahun kepengker. Kayaknya soal lecet. Nah, eta. Gimana Ki? Yang ngerokok ya. Aduh, ada boy. Yang gede. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Mulit euy. Mudok. Gurih. Bener ya, 2 meter, 1,5 meter. 1 meter. Udah dulu bos, udah dulu. Sudah tukar rekam. Udah dulu. Nah, tadi ya ini ya. Aduh, dia. Wah. Aduh. Kena juga. Aduh, kaki ayaan Ki. Oh iya kadang ketarik ya. Dengan ayaan. Terus. Esok. Hah? Oh. Berarti bener ayaan biar tadi teh mereunanya sigana. Pas ieu meureunna.
Bacil bos, bacil. Nah, Ting. ngeunah kana. Iya mah. Milu ieu mah keur ngasuh sigana euy. Rairakan. Keur ngasuh ya euy. Jero deui. Leutik jero. Tuh kan. Kitu nyangut na geuningan teh ki. Truk. Palingan ada. Segede kieu. Bacil wah, bawa kadinya. Truk pasti. Itu. Wah, ya dagingan euy. Wah. 5 meter bos. Kriwing. Tiris. Kriwing. Kenteng. Tahu dari mana? Sigana main. Ada lagi bas. Wahid tadinya gini. Iyo nuayaan. Wah. Lepas. Oh. Es. Iya euy. Kekok. Kekok kecil, aduh. Ya, ayan suan eueuhan. Ayeuna atuh. Langsung. Sabar. Baru juga cenah diemut sudah keluar cenah. Ada lagi
Yo, nuayaan. Wah. Lepas. Oh. Es. Iya euy. Kekok. Kekok kecil, aduh. Kekok kecil ada, kekok kecil. Udung sih. Ya, ayan itu ada uang. Ayo, anak. Nak. Ih, Wah, mantap bos. Wah, bacil euy. Ada. kilometer. Janggut deh. Telat. Gehel. Duh. Cek nong. Was. Ada sumbergeh sama ngis gitu teh. Ya pinah mah gacor. Aduh. Wah, dekat langsung gitu. Gagah. Aduh, wah, ya karek dagingan ya mah, meureun. Ingat. Lumayan. Sedep.
Alah kena apa nama. Alah kena. Alah kena. Alah kena. Alah letik aduh. Kecil kali. Dah. Long sewot. Pokoknya nama dibere bacil mah. Ripu. Kan ngeronyak gitu. Iya. Long sewot pokoknya. Aduh. Lagi bos. Aduh. Akhirnya. Mamayu bos. Iya. Hayya. Oh. Dagingannya euy. Wah, cek aja hasil akhir tuh. Ini hasil saya sama temen nih berdua nih. Alhamdulillah. Ki, mak, mantap dah. Tutung tutung. Oh, itu kemana itu tuh? Baru berkelana itu. Alhamdulillah. Wah, mantap tuh. Jos.